Razmišljam o devojkama koje danas gaze sve pred sobom. O vulgarnosti koja izbija iz njih na svakom koraku. O potrebi da zavode i okreću sve oko malog prsta i da uz minimalno ulaganje uzimaju sve za sebe. Kakve li će biti kada ostare, kada od seksualnosti ostanu samo fotografije i sećanja? Da li će iz njih ikada progovoriti mudre starice? Fine, otmene dame koje govore ćutanjem, posvećuju se svojim unucima, mnogo više daju nego što traže. Spremne da se žrtvuju za decu, porodicu, ideale. U kakva džangrizala će se pretvoriti današnje devojke? Kada danas odjekuje ovakva praznina iz njih, nedostatak pažnje i ljubavi, šta će se desiti kada do kraja ostanu same? Od čega će živeti i sa kim? Koga će trpeti i ko će njih moći da trpi? Kada ih tek očekuje tržište rada, loši brakovi, razočarenja, sve ono čega danas nisu ni svesne. Žena je žena i u starosti. Tada dolazi do izražaja ona životna energija koja se godinama skuplja, mudrost, strpljenje, blagost i ostalo. Ako to izostane, ostaju samo jed i gorčina. Ako to izostane, najčešće ne ostaje ništa.